گۆدار و شوپینەرن مەهێژا ji bo gengeşeya rûxandina lêreya Sûrî li beremberî dolar yan jî bilindbûna nirxê dolarê Amerîkî li beremberî lêreya Sûrî û serdema wê em bêjin bandora wê li ser kirîn û firotinê Rojavayê Kurdistanê bi taybet li Hesekê li Qamişlo em ê niha berê xwe bidin bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê peyamnêrê me Dara Ebdo awayekî zindî li gel me ye. Dara dem baş. Dem baş Ali. Dara yani kirîn û firotin em bêjin ji pênşembê ve heta beriyê em dest bi bultena xwe bikin nirxê dolarê Amerîkî zêdetir ji 2700 lêreya Sûrî dihata kirîn û nîzî 2800 dihata firoştin. Niha nirx gihiştê çi qasî yani dolarê Amerîkî bi çi qasî tê kirîn, çi qasî tê firotin li Hesekê bi taybet em bêjin. Belê. Ali sana yani bêjin kirîn û yani teamula bi dolar nirxê dolar bi rastî ji roja pênşemê tê rawestandin tê girtin ji xwe înê yani kirîn û firotin sera wê nediyar e ama anha kirîn û firotin nayê rawestandin li ser sera kevin difroşin. Yani çi alavê gogê xelk xwedî dikan çî meselen ew nasekinin ser sera kevin difroşin. Piştî saet 11 li gor dema Qamişlo wê serek nuh vebe heyê ji wilo bilindtir bibe heyê ji wilo dakev jî. Lê em bêjin yani geştî yani mesela rûxandina dolar vê demahanê de xwe ne li Hesekê bêhtirîn şam li Şamê ew yani dibe sedema vê rûxandinê. Ji ber îro li Sûriyê kêmaniyek heye di dolar û di emla em bêjin biyanî euro be ev sedema hanê rejîm dixwaze bikire. Berê yani dolar jêr ji Libnanê dihat. Ana ji Libnanê dolar hatiye girtin nema jêr dike. Yani ana kesekî ji Libnanê were nikare 10 dolara bixware rahîje û bîne Sûrî. Rejîm anha ew jî diriya em bêjin sûka reş ew ji xwar dikir. Ev kirîna wê dolar ew kiriye sedema gog dolar gelkî biha bibe. Ji berî ew jî jêr lazim e goçeka bikire got ew jî yani wek dewlet. Ev sedemê gog bihabûna dolar. Wekî din em bibêjin yani çi bandora wê nirxê rojane. Bi rastî di beşin. Beşek jî yani ev alavê gontên çêkirin mamelê Şamê bi Helebê be yan li Hesekê Qamişlo bin li gorî gog ew sera hanê daniye yani hin jê nehatine guhartin. Yani em bibêjin wek em bêjin vexwarina eva em bêjin kola agol Şamê tê çêkirin nirx ew nirxê yani heqê wê 1500 bû heta îro 1500 ji ber çi ji ber ew mamel wî nirxî li gor lêreya Sûrî datîne. Ama tişt nehenê jê ji derve tên bêhtirîn ji Sînê tên. Em bêjin perçên otomobîla, em bêjin alavên elektrîkê ev geştî bi rastî dolar tê kirin. Gava bi dolar tê kiribîn helbet wê bi dolar bê firotin rojane go sera dolar saet bi saet çi be wê li gor dolar bifroşin. Ama wekî din em bêjin xwarin û vexwarin û fêkî bi rastî ew bandora yani rastixwe lê nekiriye bêhtirîn li Sûriyê eger keskayî be ji hindirê Sûriyê belav dibe û tê Rojavayê Kurdistanê. Lê got piştî demek dirêj serê derbasî sermehekê helbet ew ê jî buha bibe. Dara ji berî 4-5 rojava ne yani em bêjin 2 roja mehek yani ferqa nabêra 4-5 roja da em bêjin heftiyekê de hetan ha her dolarekî Amerîkî 200 wereqê Sûrî lê zêde bûye. Gelo ev zêdebûn yani bandoreka xwe rasterast ser nirxê kirîn û firotinê nirxê kelopela
لسر ولاتين حسك كريه يانا يعني بهترين يعني سر شكري ام ببيجن اف كسي جوج مهياوي ببيجن السوري مهياوي بينجي حزار لريبه ياج مهياوي المؤسسه هي ديبن مثلا مهياوي سياسة حزار الجور سوريا نالجور دولار او يا بهتر تعدي الويدكم اما ابي جو كسي جو براتيب دولار دكروب دولار دفروش از يعني تاجر او يا تبع دوري ليناك دولار دكروب دولار دفروش يعني باندوري ليناك لي بقشتي يعني سوق تي سكناندن يعني قبل بوهابونك تشيدبه يعني خلق جينا خوازن بريخوا خراكن او السوق يعني ديرا وستاندن كرينو فروتن قالكي كيم دبه دارا باشا بتخص برسم يعني سر يعني اصلا نرخا يعني افضل صد ورقي بسو شو سر دولار بازرگانا لبازار حسك يعني كلوبل نرخي وانا بوهان كرنا يانجي وك خمانه وك بري يعني انا ام ببيجن وك كسكاي بليريا سوري تكرين بليريا سوري تفروتن تاجر جو جوان دفروشوان الجور ليريا سوري دفروشوان بوهابونك نخسي اوجي بوهابوني ناخني نكارن بوهابوني تخنيش برك دكانشيك بوهابونك تيخي تشتي جو كريه وخلق وهرج دكانك دن بكرن از بيجم يعني وكسكاي وقت تشتي جو آلاوين جو سوريا تشيدبن سوريا تشيدبن يعني او فرق نكت يدي وك بري تفروتن جبرتشي بري سوري هاتين كرين وبري سوري هاتين فروتن لي درمان ام ببيجن يعني وقتها تهر سيدليه مثلا درمان خالي وبأف علبه هاني نرخيوه $10 ودربي بحفصد و 2000 وحفصد وحشتي بك شقع بري سوري دركت ولو بفروشب تشتي جو $1 هاتيه كرين $1 بفروتن ابايا اشتغلي جرنابي اما جو تشتي جو بري سوري هاتيه كرين او بري سوري او تشتي جو هندري سوري تشيبون ويا بلاستي يعني دويده ميده او باندورا خو لي نكريه دارا متخصص برسم شتا يعني نرخ دولار امريكي لروجافاي كردستاني ولسوريا بقشتي يك نرخه یان جینا یادی کی دست نشان دکی یعنی دلار کی دست نشان که روزانه کو نرخ به چقدر تکرین فلوتن نا انا فرقك هي فرقك قلتي هندك يعني تشاوا ام ببيجن الشامي الحلبي بهتر يعني دولار وبهاتر بجروجافاي كردستاني فرقاوي يعني اوجي هندك دو ورقه سي ورقه فرق اجبرك بهترين باجاري مزن او دولار دخوازن اها الفي داري اجبر دولار دشينن جوان وكيدن برساتا قوت خسكات دوباره بكسر دولار دارا متقو يعني سعر يعني نرخ دولار شوف فرق قبلناوي الروجافاي كردستان يعني بيجن ولسوريا بقشتيها كي دس نشانت يعني روجانا نرخ اشكوتي يعني الشامتي دورا روجافاي كردستان اللي بقول شامي يعني بريارة يعني هلدان يعني كيف كنا نرخ دولار روجافاي كردستان تايبتا جبلي سوريا شو عيارنا الجماعة بهترين وك يعني انا بهترين ذكرنا دولار سر عرض وطلب يعني مثلا الشامي بهترين اف سوكارش ايجو دكرن بهترين سوكارش ايجو تاجري مثلا جريداين بريجيم دولار جوان لازمن عملات دولار مثلا كيم بوي فجوان لازمن طلب ياخذ زيادتك طلب ياخذ زيادتك بو بهترين او بكرن السر عرض وطلبه يعني بهترين اگر طلبي السر دولار هبه هلبته دولار بهابه اما ام بيجن بهترين يعني كي ذكرن تاجري مزن او جريداين بريجيمي به جبر عمله هاني سوريا قلكي كيم بوي لو رقبا كيم دبي هلبته ودولار بهابه شي نابه مثلا الجموي البنكا مركزي
دولار كين ببي برچ او جي بان دولار تشنا دكره نبري سوري دكره اف الفر او حكم دكي يلسر كرين وفروتنا دورا ونرخي دولار دارا ما بس تاكو للشامي ام بيجن يعني نرخ روجانا چندي تي دس نشان كرن لغور ويجي روجافاي كردستاني همان نرخ يعني تي دس نشان كرن ما بس تا اوغو بله بله باشا از برسا داوي متخصص از برسا روشا كورونا اللي حسكي بكم كورونا انها بلابونا تشاوايا باندورا ويل سر خلكي تشاوايا پابنديا خلكي بريكايا خبارسنين حسكي تشاوانا يرو براستي يعني هاي دمك قد خكرنا شنو هاتني هيش بو لي يعني دكارم بيجم قشتي خلك في بابند نابن مثلا يعني كورونا كفي جو يعني الجور روجانه در كفي يعني سري جو يعني سري صدي ايجو جيانا خوش دست دانش دو كورونا يعني هجمار جري هاي ده صدي جبرچه يعني جبرچه دارا جبرچه خلق پابندی بريكارن خو پارستني ناكي جبرچه السدامة يكمين يعني خلق دبي دركفن دبي كرينو فروتني بكن إجابة دركفن كرينو فروتني بكن يعني سوكي ما لحسكي لقامش لو أف بازارنا يعني بناف هردنه نا أو يعني بهلبتي يعني خلق هلما هفدو بكشينن أبي يكجيم آدن يعني عادات وتقاليد خلقي هنا أب عادات وتقاليد يعني هنا خلق يعني بيدقرين مثلا عزا يعني هنا ام دبينن خلق كوني عزا داتينن وخلق درن عزاوان تبي جو يعني قد خكرن بو يعني مثلا قد خبو جو مثلا عزا تشيكن وكون فقرن وخلق ورن عزاوان تقولوا ام دبينن الجعدي حسكي يعني روجانا ام دبينن كوني عزا هنا وخلقون بدقرين يعني حطاه هنا جوان ايجو او مري او وفاه كري جو كورونا جي مري تبولوجي خد مالبات ام دبينن كوني عزا خو فدقري وجبو خلق بين يعني جريدانك بعادات وتقاليد يعني اف مثلا عادات وتقاليد اجي رولا ما هي جو خلق يعني نا بابندن بي مثلا قد خكرنا شنو هاتني بقشتي وك ريبابري وك ابي مسؤول جي يعني اوجي نكارن زختي مثلا حسكي مثلا قامش له يعني خلق جي فقير خلق بيجي انا اخوا يعني اوجي يعني نكارن زيدا زور بكن يعني اوتومبيل برادر نكبن براسي يعني ايش هر هيلي يعني قالكي بابندي بيتني مثلا يعني خلق خو بباريزن جي كورونا بلي دار عبدو پامنير ما ج باجار حسكي باويكي راس قال مبوي قالك سباس لسر فازان يارين تا اما فيا سلامتينا ج حمي خلكمال باجار حسكي وقامش لو حمي باجار دفرين رجاوي كردستاني قالك سباس دارا